Ise! Asa man ka, oy? Dari ra. Good afternoon guys. Di ami karon sa Valencia, Simang. Simang, Valencia, Bohol. Namista mi dire sa among balay sa amuang tiyo guys. First degree cousin sa akong papa. Shh! Ise! B! Shh! Hoy! Ise! Asa man ka, oy? Dari ra. Tara man gud sila adto. Dali na. Daya mong bibi guys, so lihukan kayo guys, gasigig kanang dagandagan. Tanawa guys. Kuan ni guys isuon ang tagiya aning ampalaya guys. Kay kuan kanang isuon sa asawa sa kong tiyo. Nang wapa kay mga ampalaya guys. Oh. Ang fertilizer ani guys, dagami sa kuan, humay. Yamo nay bay sa kong tiyo guys, mo na among gipamistahan guys kana. Nandiyan dag among gisakyan nga van. Sige. Hala! Hoy, mamakra ba na? Dana, hala, mamakra ba na? Hala, mamakra ba na siya? Si Bea, laluoy kayo. Laluoy. Ay! Nagkagubot sila guys sa baing-baing. Baing-baing may tawag na muani guys na murag horse. Hala! Hala siya! Hala! Hala! Hoy, mamaak pa! Hala! Hala! Ayaw lagi kay mamaak na, oy! Hala, ayaw lagi, looy! Oh, dili hilabtan! Hala! Hala, tuara. Uno ha, dili. Mamakra ba na Jacob?
Jacob. Bibo kay mga bata, guys. Nalingaw sila sa baing-baing, guys. Oh. Sige. Kinsay mong butuhan? Ikaw. Bakyaw magbuto yung giingon. Tarong. Siyempre mong Vice President. Ikaw din, Sarah. Si Akang imuha. Wa man na ning file sa, wa man na ni file og kandidasi si Akang oy. Kinsay mong butuhan? Kisay butuhan. Lagi kinsay imong buto. Lagi kinsay imong butuhan se. Sembutuhan. Sige. Lagi kinsay imuhang butuhan. Kinsay mong butuhan? Kinsay imong butuhan. Na lagi. Lagi mo tingog lagi. Kadto sa tukaw ato ni Atimir. Sige na kay. Tawag. Kinsa din. Dali, kisay mong butuhan. Si, kinsa nagatungtong ka mo Kinsa na? Kisay butuhan lagi nimo. Kinsay mong butuhan? Toga ka na si Tete. Lakaw. Wala na yung papa. Wala, lakaw na. Biyaan, bibi. Hindi, nabumula pag ilakaw. gawa na kadungog manggod titi god. Gigos ka. Sige na. Wa kadungog oy. Wa kadungog. Uy, nakadungog na si Titi oy. Si Tete, Kay toga. na titi babay. Ayo, Na babay. Namping. Hala, nagay ko be. Masakman. Hala, nagatod na sila. Hoy, inig kakuan. Yan mo yung pisina og Martes. Hoy, sure na ha. Kay manag, pa-schedule na kunin jo 15. O mana, okay na. Gingnan na ako si Kuan. Ako na gingnan si kanang... Ako na gingnan si... Singa na ni? Sila Tilita. Okay na. Unya, schedule ninyo.